Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak unboxing piano. Kita first time pakai brand Chanel. Okay, kita tengok. Mula kita aim 3 jenis. Dior Sauvage, Bleu de Chanel dengan Le Labo. Tapi Le Labo sangat mahal lah. Dior Sauvage selesai untuk iklim sejuk sebab dia bau woody dia kuat. Bleu de Chanel rasanya selesai untuk iklim negara kita, Malaysia, sebab iklim yang panas dia tidak perlu woody yang tersangat kuat. Dia ada bau fresh, citrus, sedikit woody. Ini Bleu de Chanel 100 ml. Kita try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap bau dia.